sam Milica Radulović, učenica 4. razreda. Na ovom času ćemo naučiti o matematičkim izrazima. Napisat ću neke zapise i izračunat ćemo ih. Dvehiljade plus 5000 jednako 7000 minus 2000 jednako 400 puta 200 i 1500 podijeljeno na 50. Ove izraze nazivamo matematičkim izrazima ili aritmetičkim izrazima. Računat ćemo. 2000 plus 5000 jednako 7000. 7000 minus 2000 je 5000. Kod množenja po odbačaju 0 puta 0 je 0, 0 puta 0 je 0, 0 puta 4 je 0. 0 puta 0 je 0, 0 puta 0 je 0, 0 puta 4 je 0. 2 puta 0 je 0, 2 puta 0 je 0 i 2 puta 4 su 8. Dobit ćemo 80.000. 1500 podijeljeno na 50 jednako. 150 podeljeno na 50 je 3. Minus 150. Ovdje više nemamo ništa. Spuštamo 0. 0,50 na 0 puta jednako 30. Vrednost izraza je rezultat objavljanja računske operacije koja se u izrazu javljaju. Ovi izrazi koje sam izračunala su prosti izrazi, jer se u njima javlja jedna računska operacija. U izrazima u koje se javljaju dve ili više računskih operacija nazivaju se složeni izrazi. Na primjer, 1241 plus 179 zatvorena zagrada podijeljeno na 10. Posle ćemo sve izračunati. 4539 minus 27 puta 3 puta 2 puta 2 100 puta 10 podijeljeno na 10 podeljeno na 10 jednako. I 5600 plus 400 puta 1000 minus 598 jednako. Izračunat ćemo ove izraze. 9 plus 1 je 10, 0 a 1. 7 plus 4 su 11, 1, 12, 2 a 1. 1 plus 2 su 3 i 1, 4 i prepisujemo ovu jedinicu. 1420 podijeljeno na 10 jednako 140. Idemo na sljedeće. 9 minus 7 je 2. 3 minus 2 je 1, 5 prepisujemo i 4 prepisujemo. Puta 2 jednako. 2 puta 2 su 4, 2 puta 1 su 2, 2 puta 5 su 10, 0 a 1 i 2 puta 4 su 8 i 1 9. 100 puta 10 jednako 1000. Podijeljeno na 10 podeljeno na 10 je 1 jednako 1000. 5600 plus 400 jednako 6000 puta 1000 minus 998 jednako 2 jednako 12.000. Kod ovih izraza javljaju se zagrade. Zagrade u izrazu označavaju da treba izvršiti operacije u zagradi pre drugih operacija. U izrazima bez zagrade uvek se množenje i deljenje izvode pre sabiranja i oduzimanja.
nam domaći zadatak. Napiši zbir razliku proizvodi količnih brojeva 1005 i odredi vrednost izraza 9482 plus 125 puta 4. Ćao drugari!